Malo la malia hau e ki melele ia tonga hono kotoa. Fia ki teitai lele ki mautol ki o mo Ongoongo Televisone ka Ongoongo Televisone Tonga ki he fia fini. Wakai koia ki he tala noa lalahi oi aho. Whakahifai pe i he pongpong i oi aho ni me i he whalealea ai kau whafofonga e toko tolu na i kai ke tali e nautangi i he whamau angatangi. Whafuakawa i aneafi ai hoko ai no pere fohe koe minista ngowe hiri hana whafuakawa i he kabineti. Pea whamahino me he potunga i polisi a Tonga na i kamata i pe aneafi ai foki a whewhanonga aki me alele i halatau whaahau ki he leini pe e wā. Ka koe wakailewa eni ki he whakaiki. Na e whakahifo i pe i he pongpongi o aho ni, me he whalealea o Tonga ai kau whafofonga lolo Tonga i he whalealea. Koe kau whafofonga koe ni, ko kau kia whafofonga me he wahenga whiri Tongatapu wha ta tafu toma moe aki. Wahenga whiri Tongatapu ono, poasi mataele tei, pe heke whafofonga kakai o Tongatapu fitu ki whalealea sione senge sta sau lala. Koe whaikiki o tala noa koia, te tau wakaia heni ki a Liliani Polutele. Ko ono whahifo ini ki nau tonu i he sea ai whalealea no pele whanua, hiria ene mao ai tūtuni ia whangatuku ke hopotangi ka whawhungani i aho hiwa e mahinani aia ko aneafi. Nā e whakau aki e nau tangi me ngahi tuku aki i hono mau i e konga i he lao ke he whiri whalealea aia koe totongi ke whalotoi. Lotongai mea no pele whawhanua na ane mea i pe o whakakato ai tūtuni ai lao ki hono whakahifo e ka whawhunga e toko tonu koe ni. Ko hi ko tuku mai a ngai tutuuni ai whamautangi e au hiwa o Aokosi wafi wā. Nai ngata i au tatau ai pe, ai toloi, pe koe stay o ngai tutuuni e whamau angalahi. Ne o tuku mai whekau aki mo ngai wahinga whiri. E ngau e aki lewa a ngai toi whakamooni ko e ni ko o tuku mai e whamau angalahi o whaha mai hono whaita au ngai a ngai wahinga whiri e tolu. Hoi ki tau hoko at lewa ki he konga hono tolu, koe whatongia wharearea ki whakahifo ai kau whafonga e toko tolu, me honau taktahasea i wharearea. Koe whatongia wharearea, whatatau ki he kupu wataha kupsi inima, mo e kupu tolua kupsi itaha, o e lau ki he whiri wharearea, ki whakahifo pe unseat, ai kau whafonga o ngahi wahinga whiri Tongatapu wha, Tongatapu ono, mo Tongatapu fitu, me honau taktaha sea i wharearea. Whatatau ki ngahi mea ko os whahoko e wharearea i he kōhiri. Aia na e whahoko wha Moimoi i he tau wafe taha anō. Koe whahifo o ha mai mipa, me hono sea i wharearea e whaia i whaha i he whakataha hoko ai wharearea i he hiri a hono mau he sea wharearea ai tohi whamooni me whamau a ngā ko whakatai au ngai ai whiri o i whafonga o hawahenga whiri. Koe uhi ne os whahoko ai ngahi tangi, pēr ne tuku mai ai ngahi tutuuni toloi, pe koe stay, ko ngata ai mawhai o i toloi ko ia, o magatunga i he ola o ngahi hopotangi ne tutuuni i he aho hiwa o Aokosi wafi wōua. Pea koi ai, ko whakata au ngai ai whiri ki he wharearea, he aho tawalu o Novemba, o tatafu moe aki, nai whiri koe whafonga Tongatapu wha, poas mataere tei, nai whiri koe whafonga Tongatapu ono, pea mosione sengsta saulala, nai whiri koe whafonga o Tongatapu fitu. Koe uhi koe whata hoko eni a wharearea i hiri hono mau he sea wharearea ngai tutuuni o ngai hopotangi o ko whotu atu ho e ki me mipa. Ki tau whahoko e tau whatongia ko tutuuni e he lao i he kupu ataha mo e kupu tolua o e lao ki he whiri wharearea. Ki tau whakahifo me honau taktaha sea ai kau whafonga o Tongatapu wha, tafu toma moe aki, Tongatapu ono, poas mataere tei, pea mo Tongatapu fitu, sione sengsta salala. Pea ki tau whakaha, ai whakahifo i he tau whelotoi, pe koe consensus, pea ke whakaasia i he rekoti
o e whemea akini, pe koe Hansard record, pe ke hoko ia koe tūtuun whakawhare area, a ia koe resolution. Hei kai ke tau hiki nima ho eiki, koe uhi koe tūtuuni ai lao ke tau whakahifo ai whakafonga. Aia e kai ke toi whaiha whakaha loto, pe pā loti. Koe tau whelotoi o whatatau ki he lao. Oki, pompogini. Ke hā I he rekoti wharea rea, ko ata sea whafonga Tongatapu wha, Tongatapu ono, o Tongatapu vitu. Pea ko whahauko e wharea rea, e tau whatongi e whatatau ke pure o I lao. Nei mea hedi ai whawhunga kakai o Tongatapu wha, te tāwhu toma moiaki, whawhunga kakai o Tongatapu fitu, sione sing star saulala, pe heki whawhunga kakai o Tongatapu ono, poasi matai le tei, o whamalo ia e whalala ko tukuangi ki te kinao tolu e ene awhio ki hintupo ono, pe heke pule a ngā mhonau ngahi wahe ngā whili, loro tonga e wā I taimina na whai whatongi ai ma ai e whanua. Se a ko tari rei, pea moe ulungia o e aho. Mōni lau ai puna ke tau tari, ai angi furi pe. He koe motuan, koe motua fua kolosi pe. Te kei lau manuia pe, tatau te fito ki ngahi ofa, o ku te lawe ai. Ke te ofa atki, ofa ke to kau ngā pi, mo whai whaka atui, apasia ke te ia. Pea mo tokai, e kakai. Koe tum sea, koe whakamalo, koe uhi, koe whainga marie, ki he motuan. Ke tari whatongia, ki he pure anga whiri e kakai. Pea moe whiri, ai whanua. Ke lawa ai poupou, ke ek pare mia, ko ka mediku, ho eki kabineti, masi kau ngā whakapure a ngā hono kotoa. Kau ngā tō palau, ke whakawae, ha whanua rerei, mo ha pure anga mahalohi. Lolo tonga, e lo lahi, ngāhi whaingata ai tonga. Ke a tonga, ha whanua malu, pea ke longa mo ui mau pe, ai pure anga, ke hake aki, ai tōkunga mo ui, ai tōkunga ilo ilo, ai kakai, I he potu kotoa pe, o kukau, ki he pure, ai pure anga, pea ke whakawa, ai tari whatongia I he tui, mo e apasia o tua. Koe tau mo ui, o ku huu kotoa, ki he o tua, o I rerei. O tua, o ku Aokosi, mo whai meisi. O ku netari e tau lotu, pe ku netari foki, mo e ku foki ki api. Foki ki api, ki hatamai. Hatamai o ku ne whaatatari ki he angahala. Pe ku kore whakamore more atu ai, ki a tek motor kotoa pe, e o ku mawhesi, o ku loto maulalori. Sea, kalo, mo ku ki whamiri masiva, ki whakamalo atu. Tau mawai kawa pe. O tari mo roto hakamari, pe kai hato e rea, ka koe whawhetai pe. Whamalo ki na whio, whalala po I toi whanof, o I motuan, u te honga ia, o kore whamon more, u ngā tānga e whaifatongia. Whamalo ki pare mia, o na po, o ka miriu, whalala ni om. U tonga e put ngā whakalata whanua, pika mia, e kai tukarere.
Malo e tatak rei, tō wakai prianga. Tau wha historia ini. Hake mai ngai whingatake ke. Kawai mo ngapi, tsunami, outbreak e COVID, flu, hiki toko totongi koloa, ko hiko tau Ukraine. Ako lau maari rei e kau mimi pā mo tau whingai aki, o ko whiawhia o sene mahina fitu, ko tau ikuna, pe ko open e pota, pe kamata langa e tau ekonomika. Sia kokore, ke wharerei e lau koni, ke oana te hoka problema peheni. Tuke maufua hia ahoni, ka tuke whainga maari e ai muyaki. Sia koe ngaru tuku eni e whahoa a whare eiki wano wawa, pe tuku ke whoku ki hokainga ki Tongatapu fitu o tariwhekau ki roto tau, o whalahi atu mo e whonu honga ia. Ana fisea lotonga ose katoanga whanofo ig nopele fohe, te mo e hofi hono whare holo whakolo i puke. Nā kumauai a Ongoongo o whahalaia e au e whamau angatangi e hopona e tukuaki i au ki ai. Te uloto peke u to'o e whainga maare ko ni he pongpongini e sea, e whamaloat ki he wheituona, kau mai ho eiko e wharen. I he whengau e akilelei kotoa, mo e umo mataha, nā tau whahoko mai he ngahi tau ko hili. Te tau au sia mai ai a honi whare areani, te mo ngahi whatongia kotoa pe. Ako he mea lah, me wheituona ka mai ho eiki, i he kātaki, ki mo e fua whatongia, mo e whei lau. Ka kou kolwha mole atu ka pana iai ha tōnou nou, kou hu whanga tu pe lotu. Ko tō mo e whae te whainga maare ko ni whamalo ai ki hei paremia o kau me liko. Kau mai ne a whio. Ki he whalala na omi ki he motuani o hoko ai koe tōn paremia, kau maa koe minista ai kabineti. Malo a pita whalala. Whatauange tō mafi, ene kei tāpu e kina, e na arwhiwhio, mai paremia, pe mo e pureanga tonga. Kei hoko lelei atu, ai ngahi whai whatongia, pe mohono whatau mua lelei, o e waka o e whanua e ka hau. Nei kai whai ngofua sea, tau te whito e tau whanua mai he tau ni, ana e kaua si hovo, i hono tau la mai ho tau whanua, tau au sia e ahonu, e o tau si tua ke he ngai whai ngata, ange ko nonga hifo e whanua. Whawhita, nei ai aonga, ai motuani me hau egi minista ko ni ku mau kau whataha i e whaha o e pongpongini ki he ngāwe nā tau whahoko. O tali elei i he pongpongini sea, ai tūtūni ai wheitūna moe wharearea ki he ansit. Rolotonga e maftukutuke e whatongiani ki e te au, o whawhita ilahi te au ki he toa mafmafu, hono tofa, hahala, mo oko. Pea ko tari mai loto whiawhia mo e whawhita. Mon pelau e punake, pau e pure mai langi ke ufou i he mamahini. Te u ahi peke talia, ko e koloa ke whai no whinangalo. Sea, e paremia mo e whare e kini. I kai au pito atua tamaki e ke kaha o Tonga. Ke sātai pea sātai. Pea ku kakatua e tau whalala. Une ke puke peke tau tolu, mo whai o tau whakatau lama. Te mau tatau atu he, ai kai ngata ai lotu mo e ofa. E whatawange ke kei loto ia i peki mautolu, e o tua mafi mo whamama pe whakaivia i hano tataki ho tau whonuani, tua ofa. Hiri e nina e mea ai e ki paremia hua kawa miliku, nengo e mea kua hoko. Ka aku kei mahu inga pe e nau taliangi mo whawapa i e tūtu uni e whamau anga mo e whalia lea o Tonga. I he whahauko koe ni, e tūtu uni e whamau anga, ka wene more la e kabineti o wai tu e motuani more lahi ke laha whonua au tau whai was mea i ko tawa pehe ho i me mi pā aki nau toru koe ni o toa nau se ha he pongpongini a neha pe uha mong hai tui, a foi tui tui. A boa pe. Ma whapapa. O tarian. E tutuni. A whamau anga. Ka maa whoki. O whare e ki se.
Wai ai tala monu. Aki nau tolu koin. Tō nau sea. Hoi men ni sa. O peke kau e ki. He hara whanonga. Hara whanonga fō ne wahe mai. Maki motoro. Mori ke mama. Tō motoro mamu sea. E o sea e tau whetoani aki. I ngai aki. Ai tapu taha. Kai ki mōre ai. Kai tau whiowha aki. O tuka re son lere en sea. Whiowha re. Kau mau tau kai ngā tonga. Ko toa unau whanau mai le tio. E mau inga. Kai whatongia. Mau inga matumatonga. Mau inga te whakapapa e whai tūtū ni. Mau inga ke kei hoko atu i tau roa whanua. Pakoe kore e sea pongpongin. Tu mawhai maari. E ma whakapapa i koe ni e tūtū ni. E whamauanga. E mau rere atu. Wahau ko whakakato. E ngai tūtū ni whakaraha. Ke whakakato aki. E ma tala mo fua koe ni. E whakamauanga. O whalai atu ke whituna sea. Whalai atu ke hoi me mipa. O whalea rea. Kau maa kai ngā tonga ko toa pe. Ni hau ai mea konu hoko. Ke hoko at pe whahu whatongi hau mo pure ngā. Kai kia me ai tene tau whia. Whai o mau lere taha. E whahoko atu. O mau whatongi at na mau pore ki ai. O whalai atu sea. Tua whai. I kai ngā tai ka na ana whawhunga i ei pēngai kapineti me te pile i hou e ki. I he tala monu ki a hala whanonga lelei mai ka whawhunga ni. Nei mea hena no pele tui waka no o hoko eni ko ha mea ke a koa i e whalia lea moto ngani whoki. Pea ke whai mohana toi sionfi whalele i e lao ke ewa nā toi hoko ha palopale matatau i he kahao. Roto ngai ni ku kei mao pe e whawhunga kakai o Tongatapu hongo furu whai whikau to ke tā pohi vai tone toa hono sea, hiria hono tali e whakamau anga tangi ni tangi. I he taimi ta tau pēna e ikai tali e tangi a se misi sika mo se si po hiva, hiria e na tangi ki whamau anga tangi e whalawe i me ngahi tukuaki i nana tukuaki a ki e ngō whawhunga lolotonga, aia ko David Pulo kai Tongatapu uluaki mo to ke tā o hila mo langi whasi i he wāhenga Tongatapu a. Kai ke whatatau ki he kupu whanoa o e lau ki he whili whalia lea, ko hataha ko whakahifo mi hono sea, pe hono whilia ko whakaha ko ta e aunga i he launi, ko pau e kai ngofua ke whotu uia ko ha kandidati i ha whilia ko whai i loto i he tau e nima, me he aho nei tūt uni ai ke whakahifo i mi hono sea, pe ko hono whakaha ko ia o ku ta e aunga a hono whilia. Ka ko pau ko hataha ko whakahifo i mi hono sea, pe ko hono whilia ko whakaha ko ta e aunga ko hio ki kai ke ngofua ke ne hoko ko ha kandidati, e kai ngofua ke whotu uia ko kandidati i ha whahinga Filipe ai au ku whia mao ke whai, ke hiko no whakahifo i mi hono sea, pe ko hono whakaha o ku ta e aunga a hono whilia. Nā e whawhakawa i e pe aniawhi i he kapineti a no pele fohe ko e whawhawhunga no pele whikatolu o Tongatapu ni, ke ne hoko ko Minista Ngowe mea toko ni mui wao akau. Mai whanua tūpola, mai whakaiki ki. Ko hono whawhakawa i ene niawhi o no pele fohe ko e whawhunga no pele whikatolu o Tongatapu ni, ke ne hoko ko Minista Ngowe mea toko ni mui wao akau, i he loki kapineti hili hano fotu o ki he lakangani, e he eiki pale e mia pia moko i kei whina ngalo e niawhi he wike wa ko o si. Ne o si whawhakawa i pia no pele fohe e whalea lea he wike ko o si ki he lakanga, ka ko hono wha ofisiale ni ke ne hoko ko me mipa kapineti. Ko e whitongi ene no pele fohe e Minista Malolo, Vili mano pangai hingano, nā ne pekia i suni o e tauni. Ne whahoko e pia hono whawhiwhia i he kai ngā fohe he whilia ki he lakangani a neafi, whataha mono whaelonga i he kakato i ngā ue, ki hono langa fo o e holo whakakolo ma ai kainga o e vai ko oa. Ko e holoni ni langa ia matuunga i he palani ngā ue pule anga ki whapapau i o kia i e whituu, ki he langa whalakalaka i kakai e whonua pe he ki hono tokangai kina matuaki o he ngāhi whatamaki whakai natula, ki a usia e palani ngā ue tuuloa e pule anga. Ko e holoni o kumita e wawha hono loloa pe mita e hiva po invalu hono mau kupu, o whi hono mau inga whapanga me tolu kilo tupu,
pe au kui koe holo alaki pe au o heu manu tawha. E ne whahae e ki pale mia i he polo kalamani e ao ngai holoni ki ngahi ngāwe e kolo, pe he ki he wāhenga Tongatapu no. Ai ne o singawe atu e ko sliu e wāhenga ki hono teuteu i whakamatamata lele i e holoni, hange e ko hono tanu mo a i. Ko e polo kalama whakanofo no pele fohe, mo i maalari e whare fo o ma ai kolo, ne me ai e eksea e whare alea, ho ek me mipa, pe he ki pale mia mo i kabineti. Ma e ngonga le te o mi Televisone Tonga, ko a wāwhimoto Paula. Nai tari pe komit kakato ania feli po ti whakatau e potungai paanga wanoa wataha o ikai hafkaha loto. Ko hiri eni ahono whakamala ala e he minista paanga malolo tatafu moyaki a li po ti ko eni. Nai whamapo opo e li po ti ko eni a ngahi ola mo e fie mau ke te tokanga i kakai o whanua o kawai ke ngahi totongi e pule anga. Ai o kuna whakahoko ke ngahi potungawe e pule anga ke i loto pe i he aho e tolo. O kumahino mehe li pōti ko e nine tō lalo tunga whapaanga i whanua, tāru be mehe whakakea ke a whako kita mo hāloti, pe toi hoko mai fuloa i ahotahani ma sānuari pehe ke COVID tahi wā. Lalo tonga whemea aki i he li pōti potunga i paanga wanoa wataha, na iai ho haa mehe whafufunga kakai o Tongatapu ni mātu ke tā aisa ke eke, whikau aki mo e lahi ko e paanga na whakahu whawawāwe ke he kabineti, o tāli, ke ngawe aki i he taimi whaingataa na e to whangai ai whanua i he ahotahani mao Sānuari. Pehe ki ngahi koloa na e tari i he pureanga, mo whakaata i he wā i taimi ko ia o kau kei me li pōti whakaiki iki, ki he paanga e nonoa miliona na e toko nia ngahi bisnisi i he whakakea ke COVID tahi wā aia nei kaiki hāia e li pōti ko ni. Kai kehene e tari ki he kawengani minista paanga malolo, tatafu moyaki. Sea koe whakatau koroa koe pureanga. E koe whehu i whokia koe haa ai whakaiki iki, koe whakatau koroa, pia me he pureanga he wātai mo ai whakatamaki. Sea nei tāri pepea mo e tāri he whare, ai la whakatonton ki whakatamaki. Pia nei konga whakamahino ai, ai ne kamata, pia mo e konga whakamahino ai a ene osi, i he taimi e osi ai, ai taimi whakatamaki whakawhonua, pe koe state of emergency. Ai ako ne osi pe koe ia, koe ne osi ai ngawe aki ai whakatau whakawhoki whaasea. Ka koe mea koe roto ke mahino a pito. Ke mahino whoki koe lere koe pureanga, o kia e ngahi whakatau whakawhoki wha. Ngahi mea whekau aki pe mo tokon whakawawe ki kakai. Ka ku lere pe mo anga mahenia e pureanga. Aia koe anga maheni e pureanga urere pe he whaunga whakatau anga maheni. Koe ngahi mea pe, o whaitutu ni kai komiti whakawhonua ke ngahi mea whakatamaki. Koe ngahi mea ia e whaurewa ia i he whaunga whakawhoki wha. Peo te lava pe ai patungawe sio tawa taina, pe o toton ke whauwai pe wea ngahi uhinga maalohi o toton ke oa tene tari. Koe uhinga se o piloto pe ai pe kakato. Ai whakapoto-poto, pea mo whakafuafuarere ki he ene mahuinga, ai tari whatongia pureanga koe mahuinga taha. Ke lawarere whatongia, lawa e taimwawe, lawarere, pe lawa ke lahianga. Ne te iai pe me ngahi kawenga ke ho kau ke lipo te autita ke paanga e pureanga. Kai kehene tali pe komika katoa lipo te potunga e paanga wanoa wataha, mo i whatontonu o ikai hafkaha loto. Ko whamahino me he potunga e polisi a Tonga na i kamatai pe aniafi ai foki ai whewhanonga aki me alele i halatau whaahau ke leini wā. O ko makatuunga eni me he fie mau ke whawhinga maalia i ai ngau e potungawi ke ngahi ngawe lalahi i hono whakatuu o i ngai whakailonga ke halapule anga mo i ngahi mea ngawe whakahino hino ke ne pule i ai whewhanonga aki i he halapule anga. Ko laka i he tau e tolu anu ngawe aki whakahanga mai i halatau whaahau ai lele me alele leini tolu pea upehea me he polisi tonga ko e taha eni i he whaunga lelei. Ka o kwhema uia ke whakahoko lewa ai ngahi whaunga totonu ki hono malui mo hono whakamalohi i ngahi tūtu uniko eni me i he wheitu utotonu. I ha ngongo tuku mai e potungawe polisi ko e taha eni i he ngawe tu ukimu ai potungawe ke whapapau i o kuto e maluangi e whewhanonga aki i he halapule anga. I ene pehe e whoki pea whewhanonga aki i he halatau whaahau ki hanga maheni ai a koe leini wā kai whawhenga malia i ai ngā ue o whakahoko ko ia e potungau ke ngahi ngawe lalahi e ngahi whakailonga ko ia ki he halapule anga. Pea ana e kawa e ki tau e kautau ne awhia no pelewhia la kepa i he ni i he toko nima ne whua ki hono whalanglang makehe ko
Koe kau mo unga i tangata ia i he malae o Iako, i he University whakautau whawhanua a Amerika, pake National Defense University. Te tau wakai heni ki a wahi whanua tūpola, mai whakai ki o tala noa ko ia. With his certificate of honor and induction order. Please rise. Kono whakena ni awhi ki ano pele whila kepa e pale whalangangi, me he University whakautau whawhanua Amerika pe National Defense University. Lotonga ha polo kalama ke loa koe International Hall of Fame, pe koe polo kalama makehea ma e kawa kututu koe University, o whailonga iai na o ngāwe mateaki mo li oa, i honau whatongia taktaha ka koe kautaki mo tūki mo aia he ngahe pot ngāwe malu i whakautau i he tapa kehe o māmani. Koe whātoka ngai eni o pilikatia no pele whila kepa he University, o whakauhono hingoa mono i misita i hono whapipiki he holo, pe atau hima wai he University ke uhi koe fua whatongia mā onga, pe ae a ke kakai e whonua ko ni whahoko mā Tonga. Aia kuanga maheni ke whalanglangi iai he University ani ihi pehe, kona o siako i he University whakautau whawhanua a Amerika. O kuhoko eni ke whatonga i makehe pe mo Tongani me kautau e ne awhio, pehe ke pule anga Tonga. Ne o si whahoko mai pe whaafe kon ki mo ai tauni, pe ako hono toki whahoko eni ke no pele whila kepa, ai whakalanglangi makehe koe ni. Koe polo kalama whaki pale whalanglangi koe ni ne me ai mo hoa no pele whila kepa, Lady Whila Kepa. Mai ngonga le te o me Televisone Tonga ko au vai whanua tō Paula. Ki mua pe tau mawai, tatoi wakai pe heni ki he tala noa lalahi oi aho. Whahifai pe i he pongpongi oi aho ni, me he whalea lea ai kau whafofonga i toko tolu na i kai ke tali e nautangi i whamau angatangi. Whaofisiare a niafi ai hoka no pele fohe ke nilista ngowe, hiri hono whafuakawa ia i he kabineti. Pe a whamahino me he potunga e polisi a Tonga na kamatai pe a niafi ai foki ai whewhanonga aki e mea lele i halatau whaahau ki he leini pe e wa. Ko i kakatoi pe mo Ongoongo i lea whatonga me le te o Tonga pe he foki Televisone Tonga me iai whaka amne au tonu atu ki rato whare o Tonga hana katoa. Whamalo tau kei whi a mai kwa o sinori tatu i vai, ka mo mea.